Ayikho into ebaluleke njengokubonga umzali esaphila. Namhlanje sihambele endaweni yaseShoba eFryhead. Lapho khona uDr Manqele uZinhle enza ibirthday kama wakhe. Ukumbonga nje ukuthi bakhulisile kwazi kwafika lapha khona wabafundisa. Njengamanje bayimele bayayisebenza. Ingakho namhlanje sithe akwesize la eShoba sizobuka lo mcimbi. Into encanyana nje bakithi yomndeni. Akusiyo into enkulu. Umuntu engaze asuka gijime ethi hayi nami sawuba mdibi munye. Kodwa nje into encanyana yomndeni esizoyibona la ngaphakathi kwaManqele eFryhead. Igama lami unqubeko ndlela ngihamba ngethi khona uStash siseFryhead eShoba akwesihambe sobabona ukuthi ngaphakathi benzani nje bese umcimbi usuzoqala nje. Sesihambe safika sikhona ke manje ngaphakathi kwaManqele nanga umuntu ozalayo seduze kwami okuyena esizokhuluma nawe mama siza ukuthi uzizwa kanjani ngosuku namhlanje mama sikubingelele sikwamukele. Yebo siyaphila. Namhlanje siyabona simenyiwe sila eFryhead eShoba kwenzakalani sibona nawe usinkelo umuhle bangihayisela ukugcina kwami onyaka. Yebo iminyaka emingaka siyahle celebrate namhlanje iminyaka 61 manje 61 1964 Hayibo June 7 ngoba umusha kangaka nje 61 yebo impatient siqaleni yebo sengiqalile seyiqalile impatient kodwa lo muntu umuke seyimuhle kanje mhlawumbe ungathini ma ungathini namhlanje einganeni zakho nje bazino mzenze umcimbi omhle kangaka athini kuthini inhliziyo yakho namhlanje kwenjabule enkulu kimi ukuthola lolu thuba namhlanje izingane zami ezingenzela intomezulu engaka bengingazi bangishaya surprise bathe nje woza phuthuma mama uza eFryhead mangithi ngiyamangala ngithola ba grossile bangihlangabeze eFryhead engamangala kakhulu base bethi ngakusasa ekseni awufithe lapha mama engabona ukuthi uSimakade uyathwalana bakithi Buthi nje mobuka indlela nisuke emuva nezingane uze fike manje yebo ngizongikhalisa ke lapho angifuni ukukhuluma kakhulu indaba okusuka emuva uNkulunkulu uyazi ukuba wayengenami uSimakade ngabe ngasala endleleni angivele ngibeka kanjalo ngoba ngifuna ekhala uNkulunkulu usangisula inyembezi angifuni nje ekhala yebo kodwa nje ngoba ngisho ukuthi ngiyamangalisa mangabheka emuva kodwa ukuba wayengenami ngabe ngasala endleleni kanye nabatwana bami bonke uNkulunkulu wangiphathela bona ngabakhulisa kunamhlanje kunjela ngiselifundiswa angifuni ukuphosisa ngokuSimakade ngibonga nabakithi abangasekho ngoba nabo babekade bekhona nami mase ngasekho kufanele bengikhumbule lithi izwe lenkosi bakhumbuleni abangasekho kodwa ningabakhonza ukhonza uSimakade Ngezwela mbukela umama amazwi aphuma kuyena akhombisa injabulo njengamanje siphuma ke setendeni la kuyoqala khona umcimbi sesiyobona khona ngibone nekhekhe elihle lapha etendeni kodwa ke akwesiphumeni ke manje setendeni la kuyoqala khona iprogram sibona abantu sazokuvezela nomphakathi wonke khona la ngaphakathi ubone ukuthi abantu bebephumile ngempela bezobungaza usuku olukhulu kangaka akwesiphume setendeni mhlawumbe engakuboni engazi ukuthi umama siyamthanda kakhulu and siyabonga ukuthi umuntu ufikile la khona ngenxa kaMama. Ngaphandle kaMama mina ngaba ngikho la engikhona. Amen. So yonke into enibonayo kahle kahle umama akusimi. Into esibonayo sonke umama evuka ekseni ngisho izulu duma kunjani ehambe
ukudayisa lapha ngaserenke kaNongoma ezamela thina. Even ifiso umuntu ayenazo. Nganginazo ifiso zami, but umama wangenza ukuthi ngikholelwe kuzo ifiso zami. And umama akungomunye umuntu, I'm sure abantu abaningi bangazi ukuthi ngiyathanda ukuthi abantu abaningi ukuyimela. Umama iyona into enkulu angifundise yona leyo, ukuyimela. Ngihlezi ngi-encourage even abanye abantu ngithi kumele uqale into yakho, qala ibhizinisi lakho, yenza ini. Leyo nto leyo ngiyithathe kumama. Umama umuntu owenzile ukuthi even kwamina bengisima ngibuye esikoleni eVarsity bengibuya ngiyodayisa izipinashi ezisekhaya. Umama utshale leyo nto kumina. Lento leyo ukuthi uyimele ngisho ngabe kuthiwa into yakhe incane kangakanani. So ngicela nje uku-encourage even wonke umuntu ukuthi noma yini nje yabo umuntu azama ukufunda ukuthi ukuyimela iyona nto. Ngisho kuthiwa into yakhe incane, ngabe kuthiwa uyaluka, ngabe kuthiwa wenza ini, ngisho kuthiwa unebhizinisi okudayisa amaqanda, leyo nto yakho ungagcina wena usuqasha abantu abenza leyo nto leyo yabo. So kubalulekile kakhulu into leyo ngiyithathe kumama. So nje ngiyabonga kakhulu umama, bese kunokunye engifisayo nje yabo okumina ngaphakathi ukuthi sometimes ngiyafeel engathi ungcono ngoba sibani ngisho lokho nje edlangalaleni yabo, ukuthi umama ngifeel engathi angazi umsebenzi wami sometimes uba mhlawumbe stressful or ngibe busy, ngigcine ngikhohlwa like communication nomama kuyenzeka mhlawumbe kuphela isikhathi esithile singakhulumile. But into engifisa umama ukuthi ayazi ukuthi ngiyamthanda, akekho umuntu emhlabeni engimthanda njengomama, akekho. Even singahlala singakhulumanga isikhathi esingakanani ngenxa yokuthi nami ngibuye ngibe busy ofisho ku wrong nalokho yabo, kodwa umama akekho umuntu engimthanda njengomama nje empilweni yami. Lento engiyiyona umama. Yonke into, even ngiyakhumbula kudala abayazi imoto yami engangahamba ngayo ile engangibhala igama lamama. So kahle kahle even imoto engihamba ngayo angithandi nje ukuthi into yami into yamama. Yabo, so yonke into nje umama ngiyabonga kakhulu. Siyabonga sonke hleze sikhuluma no Snow nomvelo sisho ukuthi umuntu ungaba akekho la khona ngaphandle kamama. So nje siyabonga kakhulu even umama lento yakhe uyitshalile umama ukuthi even kubazukulu ngihlezi ngibezwa bekhuluma yabo ukuthi izifiso abanazo bafisa ubezwa abanye bese bafuna uku-own ama-lodge, bafuna ukudayisa ini. Uyabona ukuthi lento le umama ukuhlakanipha kwakhe kahle kahle kungaphezulu kwezifundiswa. Ukuhlakanipha kwamama ungaphezulu kodokotela kothisha kwini yabo umama. So nje ngicela nje ukumbonga kakhulu umama, siyambonga sonke. Ngisho kuthiwa mhlawumbe asikhona ukwenza lokho, mhlawumbe sibuye sina sijahe izinto ukumbonga izinto ezinkulu. Mhlawumbe mina ngizothi ngifisa ukubonga umama ngokuthi ngimakhele, kanti umama mhlawumbe khona izinto ezincane ayifisayo engigcina ngingazenzi. Ngiyaxolisa futhi kulokho kumama ukuthi mhlawumbe ngigcina ngeqa izinto ezincane nginaka izinto ezinkulu engiyitshela ukuthi umama ezomjabulisa kweqeka izinto ezincane. So but ngicela ukubonga nje kakhulu umama, ngiyamthanda. Yikho ukuthi phela belungu yabo indaba yokutshena abazali utshena ukuthi umzali ukuthi uyamthanda, leyo nto leyo vele asijwayelanga yabo. Kodwa nje namhlanje umama ngifisa azi ukuthi ngiyamthanda, ngiyamfisela ukuthi alokhuze aqhubeke impilo yakhe ibe phezulu nje, ibe yinde ephila isikhathi eside. Siyamthanda umama, sicela uNkulunkulu asigcinele yena. Siyabonga. Mbukelo Real Nqubeko TV, ubonile ke umcimbi obukade wenzeka namhlanje phathi engasukumi phansi silana ke Shoba. Ngifisa ukulanda ke uDr Manqele Uzinhle okuyena osilande kwaNongoma Real Nqubeko TV, wathi akwesize sizobuka lo mcimbi omkhulu kangaka. Woza Manqele sikhulume, sifisa ukuzwa ukuthi kungani namhlanje usihlanganise la wazosenzela umcimbi omuhle kangaka. Sondela nje sikhulume nawe, awubingelele umbukeli osekhaya obukela lo mbukiso namhlanje. Sanibonani, ngibingelele nakubalaleli be-Real Nqubeko TV. Mana ke Zinhle, bekwenziwani namhlanje? Sibona ubuhle ade sikubona etendeni laphayana, yini beyenzeka namhlanje nje ochazile umbukeli? Namuhla besenze nje bokusuku olukhulu kakhulu. Sibonga umama ongizalayo nje, sibungaza usuku lakhe lokuzalwa bese siyambonga ukuthi umuntu ula khona ngenxa yakhe. So bekuyinto enkulu okukhulu konke ukubonga nokuthi sibungaze usuku lakhe lokuzalwa. Yini ekwenza ukuthi izoqhamuka nomqondo onjena nje? Ububukani kahle hle?
bengibuka nje ukuthi Nkosi yami umuntu kahle kahle ngabe akekho la khona ngenxa yakhe umzali so ngabona kuyinto ebalekile ukuthi umzali kubalekile ukuthi umbonge esaphila yabo so nje into kanjalo ukuthi isuke ngokuthi siyabona ukuthi sikhona isidingo sokuthi umzali ngimbonge esaphila naye yabona into azenzele zona ngoba umuntu la khona ngenxa yakhe kuba kuthi umama wayengekho ngabe umuntu akekho la so bekuyinto engiyibona ibaleke kakhulu le sibona ibaleke kakhulu sonke nje la ekhaya mhlambe ukuhlela wonke lento ukuhlanganisa abantu mhlambe kokuthatha isikhathi singakanani yo lento lesaqala ukuyihlela kahle kahle ngoJanuary yabo kodwa ke so nje singasho sithi uqale ngoJanuary kube isikhashanyana khona kodwa nje gcina ihlangana izinto noma kuthe kuba nzima nyana kodwa khona gcina ihlanganile siyabonga ungathini kumuntu ongakuboni kubalekele ukubonga umzali esaphila ngiyaqhuzela kakhulu ukuthi ngoba umzali kuzohamba kufike khona isikhathi la hamba khona emhlabeni kubalekile kakhulu ukuthi abazali sibabonge besaphila so ngiyaqhuzela kakhulu lokho ukuthi umuntu engathi mayesephumelele masiyakhohlwa umzali so siyacela ukuthi abantu belokhu bephume bebabonga abazali Zinhle udokotela mangaka amasejari akho mabili njengamanje kaNongoma naseFriday but sizovula enye nje ngenini Monday sivula enye entshantsha lapha eMkhuzi so sekuzobe isithathu leyo kunjani ukusebenza sonke lesi sikhathi usuzovula amasejari ibinjani indlela yo kunzima Nqubeko ngoba mangakutshela ukuthi khona engayivula esikhothi ngayivala mhlawumbe sengiwavalila u3 or 4 but angigive upang yabo so because njengamanje senginawo layo ngaranayo and right siyasebenza kuyasebenzeka ngoba sesovula nenye futhi yesithathu njengamanje so akukho lula kodwa khona kuyenzeka egcineni siyabekezela singagive up sibona nange fortune kuyasebenzela bethi yezwakala instrument masiphuma ngathi kuphuma umphefumulo wami but kuyasebenzeka Nkosami sibonge Zinhle siyabonga le uma uthanda kabi le moto uyabona nje ukuthi Zinhle ngelayo le moto enkulu Nkosami uyithanda kabi imoto yakhe kahle kusiye yami Zinhle siyabonga kakhulu yezo yebo siyabonga kakhulu Nqubeko alright bekuyena kuZinhle besikade sikhuluma naye solana udadewabo ke manje umvelo siza ukuthi yena uzizwa kanjani ngosuku namhlanje woza mvelo sikhulume nawe siza ukuthi wena uzizwa kanjani athina amazwi owabhekise kuma wakho namhlanje obezala mvelo sikubingelele sikwamukele kuleli Nqubeko TV sanibona Nqubeko unjani ngiyaphila wazwani wakamnandi ngiyabonga sitshela uzizwa kanjani ngosuku olukhulu kangaka lama wakho namhlanje yo ngizizwa ngijabule kakhulu nje ukuthi na umama ugcine ejabulile naye ngoba vele naye ujabulile siyabonga kakhulu futhi support esitholile emphakathini waseShoba kanye nomndeni wakamaphisa siyabonga kakhulu ungathini kumuntu ongakholelwe ekutheni umzali kumele ambonge esaphila ingathi nje message yakho ukugqugquzela ukuthi abantu abazali bebabonge besaphila yo Nkosami yazi into engingayisho ngingathi nje ngike ngibuke ko WhatsApp umuntu esepost uma wakhe sethi ngikukhumbula umama engakaza zambonge esaphila so mina ngithi mpost uma wakhe esaphila umposte futhi engasekho emhlabeni hayi ukuthi ngoba nakhe engasekho emhlabeni wena usuyamposta nani usutshengisa uthando so tshengisa uthando uma wakhe esaphila esakhona emhlabeni nokuncane nakho ngisho kuthi no20 rand mnike methe nje uyabonga umama kukhulu kakhulu kuyena imessage oyibhekise kuma wakho ukuthi nje ngiyamthanda kakhulu siyabonga kakhulu Mvelo siyabonga kakhulu Nqubeko alright bekuyena kuNomvelo okuyena ke futhi umagcina okwala ekhaya uNomvelo uyena umagcina ohlupha kakhulu kunabo bonke siyolanda umngani kaZinhle ke manje uMandisa sizoza ukuthi yena yini ayifundayo njengoba esondelene kakhulu noZinhle woza Mandisa fisa ukubheka ukuthi wena nje njoba sisubonile lo mcimbi omuhle kangaka ufundani kangaka kuZinhle uyaphila Mandisa Ngiyaphila Nqubeko njani ngiyaphila hlanganeni noZinhle ngihlangane naye 2020 usuyophela 2020 kunjani ukuzwana noZinhle uZinhle ungifundise kakhulu ukuthi umndeni uza phambili kuyo yonke into hayi boyfriend futhi lezothi mawuhlangana naye ithi ngizokushada hayi red flag leyo kodwa nje ngazi ukuthi umndeni uza kuqala nawe ke wena muntu wena uprovide umndeni mele uyibeke phambili ngayo yonke phela okay yes umndeni siyayithanda kodwa ungavumi ukuthi kuze kube over yabo khona baye bethi Mandisa umndeni phambili kodwa ubaby uphamba idlana hayi lana kubhebe ungemumva ngoba kube ubhebe uphamba idlana phela ngabe asikho la namhlanje ngabe asikho athina amazwi akho wabhekise kumakaZinhle kumbongela nje usuku lakhe angithi ngiyambongela shem unazi izingane amadodakazi akhe afana namadodana
ngezenzo zawo kunazo izingane shame nami ekuhlanganeni nabo uqala ukubazi ngo2020 izinto abazenzayo nje ziyakhombisa ukuthi hayi baphuma ekhaya right bahlezi bengixoxela ukuthi uma wabo bona bakhula kanjani hambe yodayisa njengoba besho lapha uzinhle etendeni hambe yodayisa lina liduma kodwa ngoba wayazi ukuthi ingane zami ngifuna ilale idlile nje uzinhle ihlela ke lento ngangihamba naye emotweni ehlele ezinye izinto nje isefonini yami siyidraft ethi u1 mandisa ngibhalele ngizofuna kuba MC unqubeke ngibhalele ucameraman usitesh bhala mandisa bo ngifuna masekusondela ungikhumbuze umuntu okhohlwayo uzinhle kodwa akakhohlwa ukukhipha amazinyo shame uyalazi izinyo masulikhombile nje ukuthi yileli gulayo uzokhipha lona ngqo Mandisa sibonga kakhulu ma. Hayi siyabonga kakhulu Nqubeko. Alright bekuyena kuMandisi besikade sikhuluma naye ongumngani kaZinhle futhi osehlale noZinhle nje isikhathi kodwa uyamuza ukuthi izinto eziningi aseyifundile kuyo uZinhle nathi nje sikhona nje kuningi esikufundayo kuyo uZinhle njengoba ubona nje yonke lemisebenzi esibonayo emihle nakangaka nje bahlangene namhlanje behlanganiswe intokazi nezingane zakwabo njengoba ke sila namhlanje Serial Nqubeko TV sazokwazi futhi sikhulume nodadewabo bakaMakaZinhle sibezwe nje amazabo kumbongela nabo ukuthi bathini ngalusuku lakhe olukhulu kangaka lwana namhlanje bengishilo ukuthi ke sizolanda omunye osisibakhe olama omdala ke lo seduze kwami sawubona ma Yebo ngane yami uyaphila ngiyaphila fethu ubani lo uRose wamaphisa uRose wamaphisa manake bekunjani nje kunjani ukukhula kwalentokazi iphethele ezingane kwakunzima ngane yami kwakunzima shame nathi sisikodade wabo sasibo singekho into esingamsiza ngayo sibonke usingane ngane yathi yabhasha bakithi kwakunzima kakhulu kwaze kwanzima ngisho emndenini wakhe kwanzima sakhala ngekho into esingamsiza ngayo nathi singenalutho kodwa nje siyabonga namhlanje ukuthi uNkulunkulu uphendule yonke imithandazo wasula izinyembezi bonga kakhulu uNkulunkulu ngane yami ngendlela uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu uyathule kathi akakuzwa abantu uyakulalela gcineni ubonga ukuthi awu Jesu namhlanje siyabonga uNkulunkulu athina amazwi akho nje wabhekise kudadewenu ukumbongela nje kakhulu ngimbongela ukuthi kwathi eseyinkingeni wafunda ukubekezela yebo wathi noma ekhuleka kuphumela ngaphandle kodwa nangaphakathi ekhuleka ethi mesitshela ngeenkinga zakhe nathi siyibona nathi simisa isibindi ngomkhuleko sithi mana uNkulunkulu uyezwa ngelila ngizophendula nangempela uNkulunkulu namhlanje uphendulile siyabonga mama sibonga kakhulu isikhathi sakho sefesona amen baba alright uyena kusisi kaMama kaZinhle ebesikade sikhuluma naye uthi ke ulama omdala sizobuya ke manje sesiphethe yena uMiss Party kwesizoma zakho kuyibongela ngosuku lakho olukhulu kangaka lwana namhlanje njengoba silo ukuthi sizolanda uMiss Party usekhona ke namhlanje akamuhle siqale sakhuluma naye sesendlini singakayi etendeni njengamanje ke sesiuqedile kumcimbi sifisa ukumuzwa nje ukuthi ithini injabulo kuyena mawami asikubingelele sikwamukele kwesibili Siyabonga ukuthola leli thuba ngiyabonga kakhulu ithini injabulo umcimbi wakho usuhambe kwamuhle kangaka ngijabule kakhulu angikwazi lokho abangenzele khona lezi ingane zami ngendlela abangenzele ngakhona vele kwangimangaza sebesho okunye kuhafu kwakhona sebesho ukuthi ngangihlala phansi kwezihlahla duma lenza yonke into kunomoya kwenzeka inani kodwa ngiyambona uJehova yazi ngibhekani ngibheka uJosepha enamaphupho bese wabikela abafowabo nabazali bakhe bese bamzonda abafowabo ababadala eningane bamzonda ngenxa yokuthi babona ukuthi hawu lo mfana uyena uzosiphatha kwathi emva kokuqhubeka wasethi ubaba wakhe akahambe yobheka abafowabo endle lapho babelusa khona nangempela wafika mabe eqhamuka wathi nansi umfana wamaphupho wathi somenzakalisa bamenzakalisa ngoJehova ngithi bona bamthatha bamfaka emphumeni bathi uzosala kanjani ngeke bembulale ebukhombo oba igazi labo bamfaka emphumeni wasecabanga oyedwa ngenxa yesifo ukuthi umzali ingane yakwabo base bemthatha waqhamuka ama-Ishmayeli eya eGibhithe base semkhipha oyedwa wasemdayisela ama-Ishmayeli wahamba uJoseph ohlala eGibhithe wafika wahlukumezeka umkaFaro wamhawukela izwi lenkosi lithi wathi lala nami emhawukela wasesemthuma ngesenqaba bathi angikwazi uba nomkankosi wami ukuthi ngenza lento enjena ngengikwazi uthi wasemthuma kwenye endlini egqoka ijacket wathi uyambamba umkaFaro wakhumula ijacket uJoseph emva kwalokho wabaleka
wasesethi hayi ubengidlwengula kusho unkosikazi kaFaro. Emva kwalokho sekuba nendlala eGibhithe ngethemba ukuthi niyazi. Sekuba nendlala eGibhithe. Wase ubaba wabo sebathumwe laba abafo baJoseph abahambe bothenga uJoseph osehleze esitulweni oseyena osephethe nangabe abamkhothamela bengaboni ngathi uJoseph uyabona uyena ngiyambonga uJehova ukuthi ungithatha lapha ngibeke lapha kuyilokho bazala ngeke ngaqeda. Mawami siyakubongela kakhulu ingane zakho sibonile ukuthi ziyakuthanda kakhulu siyakubongela ngathi ke ungakhula uNkulunkulu akugcine njalo uzuhlanisa ikhulu eminyaka. Yebo ngiyabonga kakhulu nami. Siyabonga kakhulu ma. Okay bekuyena kuMiss Phathi umama wala ekhaya ozala zonke ke lezi ingane enizibonileyo ebezimenzela umcimbi omuhle kangaka njengoba ubona le mali abamfake yona lapha yana kuma umbrella injabulo nokukhombisa nje uthando abamthanda ngalo uma siyabonga kakhulu ke nathi ukuthi simenywe serial Nqubeko Ndlela make Real Nqubeko TV ngihambisana naye uStesh nawe kungakwazi ukuthi usibize mangabe unomcimbi ekhaya nazi inamba zethu screenini ungakwazi ushayele khona okanye usithumelele uWhatsApp sikwazi ukuzokhava nawe owakho umcimbi iReal Nqubeko TV ibikhona sithemba ukuthi nawe ngokuzayo uyobukhona.